Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana n'ibicu TV n'umwanya makuru yasohotse mu binyamakuru. Amakuru agiye kwibanda kuri izi nyigo z'ingenzi. Umunyarwanda arashinjwa kwica abana batatu agakomeretsa abandi bantu 8 mu gihugu cya Uganda, naho Rusizi abiganjemo abakarani bigaragambije nyuma yo kwizezwa ibyo kurya ntibabibone. Ni mu gihe Kigali kuri uyu wa kane hari gutangire gahunda nshya yo gusuzuma COVID-19. Nyaruguru ntibatewe ubwoba n'ababateye, bavuze ko bazagaruka hanze y'u Rwanda. Perezida w'u Burundi n'abayobozi bakuru bunamiye Prince Louis Rwagasore ufatwa nk'intwari y'igihugu. Perezida Ndayishimiye kandi yanenze abatemera ibyavuye mu matora. Ni mu gihe ibiciro by'umuti ufite ubushobozi bwo guhangana na coronavirus byashyizwe ahagaragara. Mu makuru y'imikino, Kwizera Olivier wakinaga muri Gasogi United yasinye Rayon Sport. Nkuru yacu y'uyu munsi isa nk'itangaje n'iy'umugore wabyaye abana 2 b'impanga, ariko umwe akavuka nyuma y'undi amaze imyaka 10 avutse. Reka aya makuru ntatinze tuyahere mu Rwanda ku kinyamakuru Bwiza. Hari inkuru ivuga yuko umunyarwanda ari gushinjwa kwica abana 3 agakomeretsa abandi bantu 8. Igipolisi cya Uganda kiravuga yuko kiri guhiga bukwara umugabo w'umunyarwanda ushinjwa kwica abana 3 abatemye ndetse agakomeretsa abandi bantu 8 mu karere ka Kankwanzi mu gitondo cyo kuri wa kabiri itariki ya 30 Kamena na 2020. Umuvugizi w'ubuyobozi bw'ubugenzacyaha CID Charles Twine Mashio avuga ko ukekwaho icyaha ari umunyarwanda witwa Emmanuel Twagirayezu. Uyu avuga ko Twagirayezu yateye urugo rw'uwitwa Carfred Mushabe ahitwa Kagarama mu mujyi wa Butemba saa 4 z'amanywa yitwaje umuhoro, yagera agatema abantu bamwe bakamucika bakomerekejwe. Ibinyamakuru bitandukanye birimo The Independent na Kampala Dispatch bivuga ko nyuma yatemye umwana w'imyaka 4 wa Mushabe witwa Joe Tayebwa, yarangiza akajya mu rundi rugo aho yasanze umugore ahinga mu murima w'ibigori akamukangisha kumutema agakizwa n'amaguru. Undi akadukira umwana w'imyaka 3 witwa Nora na Kisindi n'undi w'imyaka 9 witwa Joe na Sima kabatemagura kabica. Biravuga ko yahise ahungira mu murima w'ibigori. Abaturage n'abapolisi bamukurikiye baramubura. Iperereza ry'ibanze ariko rya polisi rigaragaza ko Twagirayezu yimukiye muri aka gace ka Kagarama agakodesha ubutaka bwa Mushabe yajyaga ahingamo ibigori aba mu kazu k'ibyatsi. Twinavuga ko iki gikorwa cyatunguye abaturage benshi kuko nta makimbirane yarazwe hagati y'ukekwaho n'abo baturage. Abantu basaga 8 bakomerekeye bikabije muri icyo gitero, bahise bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Butemba ya gatatu no ku bitaro bikuru bya Hoima ngo bavurwe. N'abaturage biganjemo abakora akazi ko kwikorera imizigo bo mu kagari ka Mashangi mu murenge wa Kamembe w'akarere ka Rusizi bakoze igisa n'imyigaragambyo yamagana kuba barijijwe guhabwa ibyo kurya ariko ntibabibone. Abakoze igisa n'imyigaragambyo ni abagizweho ingaruka na gahunda ya guma mu rugo kugeza amagingo yanga gikomeje mu karere ka Rusizi. Bari bijejwe guhabwa ibyo kurya n'ubuyobozi. Na abaganira na TV1 bababwiye ko ubuyobozi bwabanditse bubizeza ibyo kurya bagiye kubifata batunguwe no kubwirwa ko akarere ka Rusizi katigeze kabyohereza. Ibi byatumye banga gutaha ntacyo bahawe. Bemeza ko kuva kuwa kane cyumweru gishize kugeza ubu ngubu bakomeje gusiragira imbere y'abayobozi ngo babahe ibyo kurya, gusa amaso akaba yareze mu kirere. Umwe mu bavuganye n'umunyamakuru yagize ati twemerewe ibyo kurya, turiyandikisha mu cyumweru gishize. Ati tumaze kwiyandikisha ibyo kurya biraza ariko babihereza indaya. Ati zirabifata kandi byinshi pe. Uyu muturage usanzwe akora akazi ko kwikorera imizigo avuga ko nyuma y'uko komanda wa polisi ashwanyaguje urupapuro rw'umuyobozi w'umudugudu batuyemo yari yabanditseho ngo bahabwe ibyo kurya badashobora kuva ku muhanda kugeza igihe ibiryo bemerewe bazaboneka. Ku mpamvu yo gufata icyemezo cyo gukora ibisa n'imyigaragambyo, abaturage basobanuye ko barakajwe no kuba barandikiwe ubusa. Hari uwagize ati cyaturakaje no kugusinyisha ntibaguhe ibyo biryo no kuduhoza hano. Ati ikindi kibazo kirenze ibyo hano twaturutse i Kigali na za Nyamasheke tuje gushaka ubuzima i Rusizi. Ati badufungiye nta kubera kiriya cyorezo kuva mu kwa gatatu kugeza izi saha nta kintu cy'ibiryo turabona. Mu gihe abaturage bashyira mu majwi ubuyobozi bavuga ko ibiryo bagombaga guhabwa byahawe indaya, bamwe bakora umwuga w'uburaya nabo bari mu marira bavuga ko nta biryo bahawe. Umwe muri bo witwa Sugi avuga ko mu mitangire y'ibyo biribwa hari kwama amanyanga, agashyira mu majwi umukuru w'indaya witwa Janine kuba nyirabayazana ayo manyanga. Ubwo Bwiza banditse inkuru yabazaga Kayumba Ephraim yobora akarere ka Rusizi umuti w'ikibazo, yavuze ko kugera ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu bariya abaturage bashobora gutangira guhaga ibyo kurya. Abajijwe igihe babibahere yagize ati turimo turabinoza. Ati kugeza nimugoroba turareba aho biza kuba bigeze kugira ngo tubashyire ibyo kurya. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Nseke Emmanuel we yavuze ko atari Kamembe gusa abaturage bagomba guhabwa ibyo kurya. Ati kuko n'imirenge ya Gihundwe, Mururu, Nkombo na Nyakarenzo hose imiryango yabo yagizwe ingaruka na COVID-19 iri kunganirwa. Uyu muyobozi yunzemo ati
turi kubibaha mu byiciro binyuranye bose ntibabiherwa umunsi umwe. Ati ibi byumweru bibiri bishize tumaze guha imiryango 741 mu mujyi wa Kamembe. Ati buri muryango twawuhaye kawunga, umuceri, ibishyimbo, isukari n'amavuta. Abo bitarageraho nabo uyu munsi barabibona kuko n'ubu turi kubigeza ku miryango aho batuye. Naho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gikomeje gusesengura uko icyorezo cya COVID-19 gihagaze mu mujyi wa Kigali. Ni muri urwo rwego hateguwe gahunda nshya yo gusuzuma COVID-19. Iyo gahunda ikaba itangira kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nyakanga 2020 mu mihanda imwe n'imwe yatoranyijwe mu mujyi wa Kigali. Ubutumwa RBC yanyujije kuri Twitter buvuga kuri gahunda busobanura ko abakoresha ibinyabiziga moto n'abanyamaguru basabwa iminota 5 gusa ngo bapimwe hanyuma bakomeze urugendo. RBC turasaba abanyakigali korohereza abakozi bari muri icyo gikorwa kugira ngo tubashe guhashya iki cyorezo, dukomeze dufatanye, bati tuzatsinda COVID-19. Mu yandi makuru, abatuye mu mudugudu w'icyitegererezo wa Nyanza mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru baherutse kugabwaho igitero n'abaturutse i Burundi bavuga ko nubwo hari ababwiye ko bazagaruka bitabateye ubwoba. Impamvu ngo nuko bizeye ingabo z'u Rwanda zabarinze ntihagire n'umwe uhitanwa n'abatewe mu mudugudu, ngo kandi ngo biyemeje kuzifasha. Ubundi ibitero byo mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki ya 27 Kamena 2020 byahitanye ubuzima bw'abantu 4 mu bari batewe u Rwanda barirwa mu ijana, naho 3 muri bo bafatwa mpiri. Ku ruhande rw'u Rwanda ho hakomeretse 3 bidakabije nk'uko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yabitangaje bikimara kuba. U Rwanda rwatangaje ko abagabye icyo gitero baturutse i Burundi bakaba ari naho basubiye, ariko Burundi bwo buhakana buvuga ko butateye u Rwanda mu gushaka kumenya amaherezo y'abishwe muri icyo gitero. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru François Bitegeko yabwiye Kigali Today banditse inkuru ko bashyingwe kandi ko aho bashyingwe hazwi ku buryo uwashaka imirambo yabo yazayibona, naho abafashwe miribo ngo uko bazafatwa hazakurikizwa amategeko mpuzamahanga agenga imfungwa z'intambara nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyingango. Ati imfungwa zifashwa mu iperereza ariko byaba na ngombwa zigashyirwa imbere y'ubutabera. Naho mu karere ka Rutsiro abantu 4 bapfire mu kirombe cy'amabuye y'agaciro. N'abantu 4 mu karere ka Rutsiro bapfire mu kirombe cy'amabuye y'agaciro, abandi 3 barakomereka ubwo bari mu bikorwa byo gucukura binyuranyije n'amategeko kuko ikirombe bacukuragamo cyari gifunzwe nk'uko ubuyobozi bubivuga. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Ayinkamiye Emerance yemeje aya makuru yamenyekanye kwa 30 Kamena mu masaha ashyira nimugoroba. Bikaba bivuga ko abo baturage baba barapfuye mu masaha ya mbere ya saa sita. Avuga ko ikirombe cyabaguye ahubwo bacuraga ahantu hashobora kuba harimo gazi, ikaba ariyo yatumye babura umwuka bagapfa. Icyakora hari 3 bakirwaye kwa muganga. Umuyobozi w'akarere avuga ko hari andi makuru y'uko abapfuye n'ubundi baba bari abakozi ba kampani Metashemu biyibye bakajya gucukura kandi bari barahagaritswe kubera ko badafite ibyangombwa. Ku bijyanye n'ibivuga y'uko abaturage bacukuraga baba bari bakingiwe ikibaba n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ngo nibigaragara babigizemo uruhare bose baraza kubihanirwa ubwabo kuko hatangiye iperereza. Reka amakuru yasohotse mu binyamakuru tuyakomereze hanze y'u Rwanda. Ariko ku kinyamakuru cyo mu Rwanda Ukwezi hari inkuru ivuga ko perezida w'u Burundi n'abayobozi bakuru bunamiye Prince Louis Rwagasore ufatwa nk'intwari y'igihugu. Perezida wa Repubulika y'u Burundi General Ndayishimiye Evariste na madamu we baherekejwe n'abayobozi muri guverinoma n'inzego nkuru z'iki gihugu bashyize indabo aho ururukiye igikomangoma Louis Rwagasore ufatwa nk'intwari yaharaniye ukwibohora kw'abarundi. Kuri uyu wa 2 Nyakanga 2020 Burundi n'abarundi abo bari hirya no hino ku isi bariziza ku nshuro ya 58 umunsi mukuru w'ubwigenge. Ni umunsi abayobozi bakuru b'igihugu bayobowe na perezida mushya General Ndayishimiye bunamiye ndetse bakanashyira indabo ku gicumbi cy'intwari cya Prince Louis Rwagasore waharaniye ubwigenge bw'u Burundi. Igikomangoma Louis Rwagasore yagizwe minisitiri w'intebe mbere gato y'ubwigenge, ariko araswa nyuma y'amezi 6 n'umucuruzi w'umugereki wari kumwe n'abarundi 3 kuri hoteli Bujumbura kwa 13 Ukwakira muri 1961. Ni imbere y'amezi make ngo hatangazwe ubwigenge kuwa 2 Nyakanga mu 1932. Rwagasore n'umwe mu ntwari z'abarundi ndetse yanitiriwe stade nkuru y'igihugu, afite amashuri n'imihanda nawe yagiye amwitirirwa. Burundi bwanashinje kandi Ububirigi kuba nyirabayazana w'ibindi bibazo binyuranye bya politiki n'ibishingiye ku moko byaranze icyo gihugu nyuma y'ubwigenge. Rwagasore yari umuhungu mukuru w'umwami Mwambutsa wa 4. Narava muri iki gihugu cy'u Burundi kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abarundi gukeza ubuyobozi buriho, anenga abantu batemera ibyavuye mu matora. Ibi perezida Ndayishimiye yabivuze mu nama yahaye abarundi ubwo yasozaga ijambo rye rigendanye n'umunsi wo kwibohora, agira ati abantu barwanya ibyashyizwe hanze n'urwego rubishinzwe amatora ntaho baba batandukanye n'abarwanya ukwibohora na demokarasi by'u Burundi. Muri iryo jambo perezida Ndayishimiye yavuze ko kizira kikazirizwa kuvuguruza abenegihugu ku cyo baba barihitiyemo mu matora. Ati abayobozi nibakore abaturage bashime nta numwe uvuyemo, nibwo amahanga azabona ko Burundi ari igihugu gikomeye gifite leta mbyeyi
kubo kiyobora. Yasabye abarundi guhora bazirikana ko umurundi wese yaba mu Burundi cyangwa se mu mahanga aza ku isonga mu by'igihugu gikora, kandi naho yabona ubundi bwenegihugu nta shema risumba iryo kuba umurundi. General Ndayishimiye kandi yasoje asaba buri murundi kwibaza icyo yakora ngo Burundi butere imbere ndetse no guhora zirikana ko ari we nshingiro ry'iterambere ry'igihugu cye. Naho kuri uyu wa kabiri imyigaragambyo yongeye kubura muri Sudan, aho abigaragambya basaba ingabo zafashe ubutegetsi gushyiraho vuba guverinoma yiganjemo abasivili. Umuvugizi wa guverinoma ya Sudan akomeza avuga ko ibihumbi by'abigaragambya byari mu murwa mukuru wa Khartoum n'indi mijyi nka Omdurman. Mu magambo yagarukagaho n'abigaragambya yiganjemo abasaba akanama ka gisirikare kayoboye kwihutisha amatora no gushyiraho guverinoma ya gisivili. Iyi myigaragambyo yahujwe nuko hizizwaga isabukuru y'umwaka umwe ushize inama nkuru ya gisirikare iyobowe na General Abdel Fattah ikuye ku butegetsi Omar al-Bashir wayoboraga Sudani kuva muri 1989. Leta ya Sudani yahise ifunga imihanda yose inahagarika ingendo zinjira mu murwa mukuru Khartoum n'imijyi ikomeye nka Omdurman, Kasala na Darfur yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Naho ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora imiti yitwa Gilead Sciences cyatangaje ko umuti witwa Remdesivir ufite ubushobozi bwo guhangana na coronavirus ugiye kuzajya ugurishwa amadolari ya Amerika 390, ni ukuvuga amafaranga y'u Rwanda asaga 370 kuri buri gacupa, cyangwa se amadolari 2340, amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 2,200 mu gihe cy'iminsi 5 uyu muti ushobora gufatwamo. Gilead Sciences ivuga ko iki giciro ari cyo kizajya gicibwa guverinoma za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bikize ku rugero rumwe mu rwego rwo kwirinda ibiganiro bishobora gutuma gutangira gukoresha uyu muti bitinda. Umuyobozi wa Gilead Sciences Daniel O'Day yavuze ko bifuza ko nta kibangamira ikoreshwa ry'uyu muti mu kuvura abarwayi. Ati iki giciro kizatuma abarwayi bose ku isi hose babasha kubona uyu muti. Ku kibazo cyo kuba igiciro cy'uyu muti gihanitse cyane, Gilead ivuga ko iyo urebye amahirwe ahari yo kugabanya amafaranga ibitaro byasohoraga n'amahirwe yo kurokora ubuzima bw'abantu, ngo amadolari 390 ari munsi cyane y'agaciro uyu muti ufite. Mu gihe ibiciro bireba abarwayi bafite ubwishingizi bwa leta, abarwayi bafite ubundi bwishingizi bw'ibigo byigenga bo bazajya batanga amadolari 3,120 mu gihe cy'iminsi 5, kuvuga angana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,992. Ku rundi ruhande, mu gihe ibiciro bireba abaturage b'ibihugu bikize, Gilead Sciences ivuga ko yagiranye amasezerano n'ibigo bikora imiti mu buryo buhendutse, generic manufacturers, kugira ngo bikorere Remdesivir ku buryo izacuruzwa ku masoko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kandi ku giciro kiri hasi. Hari hashize amezi 2 Gilead Sciences ihawe uburenganzira bwo kuvura abarwayi ba COVID-19 ikoresheje Remdesivir, ariko ubu ngubu nibwo itangaje ibiciro by'uwo muti. Naho tunyarukiye mu makuru y'imikino, hari hashize iminsi bivuga ko ikipe ya Rayon Sport yifuza umunyezamu wo gusimbura Kimenyi Yves uheruka kwerekeza mu ikipe ya Kiyovu Sport, aho izina ryagarutsweho cyane ari Kwizera Olivier ufatira ikipe ya Gasogi United. Tariki ya 27 z'ukwezi kwa 5 nibwo Kigali Today banditse ko ikipe ya Rayon Sport igiye gusinyisha umunyezamu Olivier Kwizera. Ni nako byaje kugenda, kuko kuri wa gatatu tariki ya 1 Nyakanga na 20 umunyezamu Kwizera Olivier yasinye ikipe ya Rayon Sport amasezerano y'umwaka umwe. Si uyu munyezamu Rayon Sport yasinyishije gusa, kuko na Issa Bigirimana usanzwe ukina nka rutahizamu yamaze gusinya mu ikipe ya Rayon Sport. Yakaba yaramenyekanye cyane muri APR FC. Reka amakuru yasohotse mu nyamakuru yaragezwe muri kano kanya nyasoreze ku ino nkuru y'umugore wo mu Bushinwa ufite imyaka 41 by'abana b'impanga, ariko bavuka mu myaka itandukanye kandi hagati yabo hacamo intera nini cyane. Uyu mugore yasamye yakoreshejwe uburyo bwo guhuriza hamwe intanga muri laboratoire. Byakozwe uyu mugore wanga amaze imyaka 5 yarabuze urubyaro. Muri 2009 nibwo uyu mugore n'umugabo we bagannye ibitaro ngo bibafashe. Daily Mail yatangaje ko abaganga bakimara guhuriza intanga muri laboratoire zimwe bahise bazitera muri Wang, izindi barazibika. Muri Kamena na 20 nibwo umwana wa mbere yavutse, uwa kabiri avuka mu bitaro bya Hubei tariki ya 16 Kamena uyu mwaka. Dr Zing Ji, umuganga wo mu bitaro bya Hubei, avuga ko icyo bashingira bemeza ko aba bana ari impanga ari uko intanga zabo zahurijwe rimwe. Yagize ati nk'abaganga tuvuga yuko uyu mwana witwa Ruru na Tong ari impanga kuko intanga zabo ari zimwe kandi zahuriye rimwe. Ndagushimiye cyane. Andi makuru agezwe mu binyamakuru araza kugera mu kanya kari imbere. Kankomeze nkwifurize kugira ibihe byiza. Nitwa Ani Kwingabiye.